Tak gendong ke mana-mana. Huy, huy, huy. Tak gendong ke mana-mana. Huy, huy, huy. Tak gendong ke mana-mana. Huy, huy. Tak gendong ke mana-mana. Huy, huy, huy. Tak gendong ke mana-mana. Huy, huy. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Nazil Video. Wah, Om Badut mau dibawa kemana nih ondel-ondelnya? Kasian tuh, digotong-gotong terus. Nanti jadi pusing dia ondel-ondelnya. Om Badut mau dibawa kemana ya? Lihat teman-teman, Om Badutnya masih bingung nih mau bawa ondel-ondelnya kemana ya. Emang gak berat apa itu, digendong-gendong terus, diputer-puter terus tuh kan, jadi jatuh. Aduh, kasihan ondel-ondelnya Om Badut. Ini gua kemana ya? Oh, ternyata mau diajak joget nih badutnya teman-teman. Oke, sekian ya videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah.